أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم آمين. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الماء لا ملك رب لجلي رجل الدين ما جرى أمي الله سبحانه وتعالى تنو كألم بركة ده أكن نموك الدولة أني أكن كندا على كن نما داندي على كن نما دنيا بركة ده أبدو فراغا. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. على كنانك على كن نما وفسر ولباي. اللهم آمين. أم بصلك أن كنت محمد nyema folomo kanyemo ani laba mo kanyemo ala kiram fuse akateme dan fem bela jelenga kiram minni ala yachi li yukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur akam bo kafiya dibla kata islamia yelema ambayi Allah subhanahu wa ta'ala fakan neman kisi jidi aka somo silman nunka anaka sahabau ani mauma yolu nomine fokata sikiyama doma. Amba fo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambe dowu ke bela jile fana ka dowu ke anye alaka an kunajiya alaka an kan fara jokuna ndinko alaka allabanya alaka shini kanadi amma ka allabanya kama kuma kallaban ke la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbi ala kange dina tige ala batu cugo nyuma ala kan ngoyani amana minke ala kamine ya rabbi kan kisi kutama nam protula kan minke ko ya fa ya rabbi akaramne nay. Allahumma amin. Mafhumul bid'ah au kitabu de Ambulo le docteur Abdelilah Boun Hussein Al-Arfaj alaka kitabu lando akumana bid'a ka kosobe bo bid'a du dina la ulama ar-rasikhun hadharu min al-ibtida'i ويمغو بغبغا كبو بدع ما na bid'a may islamé bela jele kanga bid'a kele me fendo be no dina kono amman kan ciara ko jugo fendo na kono min de akono fembora kono min manka bo ala ikhtalat al habil bin nabil islamo be kan nyoko ke bid'a moy o kama aywa العلماء الراسخون ولو فنا كتابو لا ولا يلا ساو مانكاي مسكا بلا تشوكمنا وكمان نين كتابو ني ادوي انا سيتي مني اني ولا هذا من مينا مثال بسبا اني مثال وورو كتاب تيجي اودي داما غالي دون باو no yedon ba koroye o liyo nyon fonya masala minuna do ba fo bid'a do ba fo bid'ate kuma kaira ka fo bid'a ina famme sigola tumabbe bid'a ta'rifu bid'a yere femnya korere minye don ba o ma nyon soro ala bo ta'rifu ke chugula me chaman ko nimbe min kan oye kokura minabe dankari dinala abe hadisa fo nyonya abe qur'ana fo nyonya ma be ko nimbe na oka oye bidai
ya fa o kuma o bida ju ko ni bo na boro la nimin te dankar dina la ma togo so solibe togo la doko abe fama bida doko ati fama bida ina fa an kuma na uluka kateme me ko kon ki se minni har nu be be na bida korla sisa nan sera sisa ka bida re appliquer ko korla jumenye bida jumenye bida ibayi har dorma minum be fankile fe o ñom blay bo avec un misali do de di ola misali bisaba ani woro bo misali fla o ye tawhid bawi anyo fo sigite menena o ye keleme blo qur'ana la keleme blo alaka ma kutula anyo fo sigite menena misali kelemba la o be boli hadisa doni hadisa sahihu hadisa kenama ali hadisa lanfule o be don ka boni onani doni ni kelembe ola ato muga ani saba kelemba la o ye duskun ka barawi donc o ye nani ato bisaba ani fla o bela jeleni fiqhu masalawi ala batu ani al muamalat ma bisigi amena misali kelem be no be hadisa donina hadisa be mine ate mine ni doni mi no aba fa mustawal hadis misali kelem be ola ako al mas'alatu thalitha radd al hadith al mursal hadith mursal signi ma mas'ala sabana bi oka hadith mursal ire jumenye kuma la surnyala mursalu beta siroma flala me kuma la surnyana ni tabi'u do ko ala kirako tabi'u do nyam mo mi ala kiraka sahaba yi mama ala kira yere yi no ke ala kirako bo abi fo mako mursal o mursal do o wa fo mako mursalu tabi'i wal ma sahabi do bi ka fo ala kira ko kasura lere ma me ala kira sahaba wore de ya me ala kira la sallallahu alaihi wasallam me ale alla kala de ko ala kira ko wa fo ma ko mursal sahabi bo kuma chama be ula ni mustalah hadith donna abisro ina kuma yali o hadithain abe mine wa wal ma temle don baw yi ñoko so sala folo ni afora ko ala kira ko dron ala kira ka sahabo u kuma ñoko ka kuma kamine ni ko ala kira klela dron ala kira ko abibine segeli bakunda ala har na yasru sahaba do sur la sufa lu kuma segeli ke ina ko umar bin khattab me o kunte awa sahaba fan chaman ka tabulo kada ka udale min wana wati islamé bela jele mbe do dakele fe o bebe bo dakele fe man ni ko ala kira ko o be amene me kuma mina ni islamé o fitna na do islamé ni ñonje bo islamé o farala claro de mado ma do commencer la o be galonde ke ka da ala kira la ku ka hakilna defa ni hakilna min boy olula nan islamé to tamata ñoo fe pour que ka hakilna defa nasro hadisa taala o be hadisa ro fabriquer ko ala kira côté ka ke ka idée o ka hakilna dem o kera wati bina sa don ba commencer le buire me ni ko ala kira côté ndro ay way ka makka temdete bo ilmul mustalah ire nana tele anana o de koso ilmul mustalah nana o wati pour que ka ala kira ka sunna ka garti parce que galon commencer la ka do ala kira ka kuma kauna ka fa ala kira ko ka rama fo bo okuma hadisu mursalu don ba do yale la segi
tabi'un mana fo alakira ko ay utame قال ابن جريس رحمه الله ابن جرير عليكو رد المرسل مطلقا بدعة حدثت في رأس المئتين وحدثا منه المرسل بارك بكناي فزامو دالك بنيقنا هرنا سورة ايري مامي على كرالا منيا ايه الله كالي وكرو افرا ياب مغمنا افنا دالي بأولا مولوك ما أبلغ من أنكنا وبارك بكناي تي ودكم دونينو ودكما ابن جرير ko ka hadisu mursalu sigi amana ke chogo ko bid'a ale ko bid'a hadisu mursali ete barakena amana ke chogo ko yi bid'a ko onana san keme fla de konala san keme fla na kaga do kono no e qarni fla ne o kuma qarni fola konti ni hadisa kun kara mursali barak bekena me ka ko hadisu mursalu barate kena ko yi bid'a bo koro hadisu mursalu mo mi mana fili o kuma ye bid'ati ko nana qarni flana ay on konna de la noye sanki be flana bo kasro ni dunya la je ina fanya fo chugo na hadisu mursalu ni dollo yi no so sala kosobe hanafiyo abu hanifa al-imam malik ibn ahmad ibn hanbal ibn bo dowbe baraka nay meni sharti doyi beni awa beni ka sharti mantena anda do bela jidena do ye barake na ye awa ni konson do sharti do be no dafarala ulube barake da naam me ibn hajar alaka kuma do be ubayra ka fo minu fana maso ka barake na ye ufanakan daluka kene parce que kadaka hadisa min minna an ibn luhaya annahu sami'a shaykhan min al-khawarij yaqul بعدما قال إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم إنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا انتهى ولذا قال شيخنا ابن حجر إن هذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمرسل إذ بدعة الخوارج كانت في مبدأ الإسلام والصحابة متوافرون ثم في عصر التابعين فمن بعدهم وهؤلاء الخوارج كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا وأشاعوه فربما سمع الرجل الشيء فحدث به ولم يذكر من حدثه به تحسينا للظن فيحمله عنه غيره ويجيء الذي يحتج بالمقاطع فيحتج به مع كون أصله ما ذكرت فلا حول ولا قوة إلا بالله نمبي فتح المغزقر أكما منه فنك باركني هكذا مرسلين ibn luhaya aleko aye khawariyuka karamodo me wayasura ko ni hadisan minu fili kuma dina do aya la jabaka dina bi mu'mina parce que hadisan minu be anga dina nyefo anyana hadisan minu be dina nyebo qur'ana ko fe okuma kana ke ninye awa mba mine tendro ko iba nyini ibe hadisan minu mu'mina anyini katila modo folo bo akelo ko kuma ko wati na sir rasulullah ka misali do di ako ali khawariju ka karamo do me ko karamo ke ko kale oluka tabulu nyiminye o yasura matubi an ga tasira nasur kodo kadi awnye anga hakilna na kodo bero me adalu tambulu hadisala kuma kambe koyi ambe hadisado lanka do ala ambate hadisai tasira nori kun kadi awnye nana nga hakilna be nyokota ni hadisa jilendala o tasira ambe hadisa lanka dala okuma ibn hajar ko akokuma muhammedun be dalu dini hadisi mursali ni mu ko kadi okuma parce que an ina fa nya fossa ibn jarir ko ka hadisi mursal sigi ko bidadu parce que ale ko
aywa ko damina la qarni folo la barak meken ay ko barak meken ay me ko ka hadisu mursalu ko ka lasigi ko bid'atu o kuma ibn hajar kan kuma imbayira ka o kuma mo min fana maso baraka na idu o kuma o baraka ko jaw fana be cinyaka parce que kada ka muna khawariju ka ko damina de qarni folo de law khawariju be no de qarni folo bo o kuma o lere ko na ya soro hakilla do bolula nu be faga hakilla la sabati we har sa fabrique ka do ala ka galon de ko ala kira ko donc o bayra ka fo ja depuis qarni folo la mo ko do ko me ka bara keni khawariju ka hadisa fabrique le ya fam o ko man hadisa en la hadisa me jense mo ko ñonje bon do saka hadisa me ba la kale ko ala kira ko mais ale ya même mo na ne to fo bon mo wore fana fara bi o la ko ba fa ala kira ko aya me mina ale fana to fo parce que mo dalé no ñona donc o bena ke dan awad avec sabuye ka galondo ala ka dinala o kuma khulasa min yedron ibn hajari kan hakilla en bayra ka fo mo minu maso ga barakeni haga mursalu ko bayra ka fo mo do beno o lukun tesso mursalu la fiyo hadisa min be ta mursalu ko lukun tesso ala bo ibn hajar fle ko ludde fani ko fana haga kuma awa ciye bugulo mais ibn jarir fana fle ka ko mursalu segin ko bid'a do ma songa barake day o lu ala segi mais dogo ka segi fana ko bid'a ba odi mahallu shahidi ma kayra ka fo fenkelem do don ba do yara ka fo bid'a do don ba do yara ka fo bid'ate man nungu yi misali sabana yi aywa masala min don ma koro yi ñogon awa fonya ala misali nanina al kalamu fi daqa'iq a'mal al qulub duskunga baraw wonyenye aywa ka kuma ula ya ko dogolo min bi duskunga kuma anyaka mi sako sobe maka kuma ula ka fese o de masala nanina bo no bora la to belajle fiqh masala de ni yalla je aramadin sun fon belajlena min ka gele katama belajlenga o yidus kundi ko de kama ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ala wa inna fil jasadi mudaratan idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb ala kira ko subukurdo be farkulula sogokuri mananya farkolo belajele menya ni sogokuri tiena farkolo belajele be tien ala kira ko we duskunde kuma baraka fo duskunga ko mo kama siranye mo kama sira duskunga ko ni na nyana fembe nyana ni duskun tiena fembe tiena ambe Allah subhanahu wa ta'ala nyakan ala deli akan duskunya ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli akan duskunya Allahumma aslih qulubana اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا على نسكنيا ودي كما علماء الزهد إذن أهل التربية ولكمنا دسكنا باروكا كسبة وبيمغو التربية أو دسكون يالي تاسيرا وكايرولا دسكون بارا من مين وبيمغو أيوا باليكا بوما ina fo yira nafiya kabanyira la yira bonya hashidiya ube mo bali ora feminun kan duskun ka barola ni o tasro nyuma ube mo shuka blolo ube mo awa tarbiya ula ina fo al ikhlas ki kabatu ki ala jati koso ani dankaniya ika sigabla dinala ani muraqaba ika do ka fo ika ala koloshi fembela jidena ika sira ala nye al khawf war raja ika sira ala ka yangan kata nye ika jigiya fana ala ka nemala may bolu awa fla fara nyonka al khawf war raja ani ka jen ni ala ka kiru ye ni ala ka ko bela jele ni datigo ye
ani al khushu' yiki majigi alay man nunum bela jeleni duskun ka barawde kuma khilafute ala silame kan ki jija chogo bela jelena duskun ka baraw majiginu yiki jija yuko o kele ka wirala ni ala deli ani o nyokono feminun kan duskuma yiki rejija yuko luduira ika ala deli ala ki demola mais ولكنهم اختلفوا في تدوين التفاصيل ودقائق تلك الأعمال والأحوال مثلا بلد لنا لو كان مثلا كاسبه دسوكوان مباراني مثل من كما هكذا بالتدقيق والتفصيل كما نفهم نونكا ولا نينا أو أفين كبسبه كما لا كسبه دون بو ينيكون سوسولا فرأى بعض العلماء كالحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله أهمية ذلك. دونك الحارث بن أسد المحاربي المحاسبي عليكو كان كسب أعمال القلوب دسكون كبارو كسبه كتفصيل كلا كما ولا كسبه أكونغونا نيه كبسبه عليكو كان كفاسك مغمى وبالا. من الإمام أحمد رحمه الله عليه أقنية كره الإمام أحمد رحمه الله الكلام المفصل في دقائق أحوال القلب دسكون الله لكون ينيو أقمى مسمو أحمد بن حنبل عليه أقنية أرما دينك كيبولا دائما إلي بكما أوكا إلي سبرين كالا إلي كتابو دلالا أحمد بن حنبل يقنية. وقد قدمت لك قول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله أن الإمام اشتد إنكاره لتدوين ما يتعلق بعمل القلوب دونك وفرقتنا يا فهم بو أن يفهم مثلا دولا كتنا دسكون كالحالو كما فيس ولا كجو كتنا بو أحمد بن حنبل يقول يا نافو ابن حجر بافا نسومنا إسماعيل بن إسحاق عليكو دونلا أحمد بن حنبل كو عليما الحارث المحاسبي إبسكا يرنوا نانا نيكاسو أني مفوكا تمام بأمبسكا لا نانا نيكاسو إبسكا يرنوا نكو نعم نكو نتنا كسب نتركت الحارث ما نكو حارث ما بو مفي إكانا نغا يرولا شوينا مفي إكانا نغا سو شوينا أيوا مفي أنكبر إنيكا كلانديو فقال الحارث إنهم كثيرون أكوكا شال نكا كلانديو كشا بو منان نانا إبي فندو لابه تمرو أني أيوا فندو نونا نوسيكو دمشكو بنا كما مناني فكري سلا ونانا فكرين سافو تشي ونانا وياسر أحمد بن حنبل عليه أكون أترى سيسوكنا يورلا مغتا يورنا أبي المحاسبين كالانون كما كامل مي أولو نيتالي لا ويسافو سلواتي منا ويوكا حلقة دالاجي الحارس المحاسبي سيسا كما تلا أياكا واجل دمني kala non sigile me ka kori ukungolo birilendo soni aywa amena wajulla doni aka wajul konnana aka kala len don dore ya nyiniga masala dola al haris akuma tela bika kumauka zuhudu ikanga bajela ikanga sira alanya jiya kanu manga du iskuna parce que jiya kanu ni lahara kanu wote nyoko soro duskun kelena akuma commencer abi kuma o fen fasuka duskunga baraw furru aka mo ala sira dunu duskuna do be kashi asiro degele mawati mina ko alayya lana sanfe Ismail bin Ishaq ale de be ka kuma ilakale Ahmadu ya nyina le min fe ka foni muhasibi na ka so aka fanyina bo Ishaq ko alayya lana sanfe
abeta laje al-imam ahmad nasr abi chugomina ale tarasur ahmad ibn hanbali rabi sokono o fana be kashi kuma muhasibin ga kuma ayi ta'siru ki ala al-haris al-muhasibi ubayra ka fu ahmad ibn hanbali afana dusku misiara parce que muhasibi be wajuli ke chugomina idusku misiya de froshita ala ale tarasur ahmad ibn hanbali fana be kashi la bo furu ushira ashira wajulla bo kumamna ni mogon ko beta wati mina bo ne ko ahmad ibn hanbali ma aywa mogon me chugudi ahmad ibn hanbali ko ma ra'aytu ahadan yatakallamu fi zuhdi misla hadha ar-rajul akon ma shi mami be kuma zuhudu la jin bana ina ko ni ce nema nunu ko fiu mais ako benata wota amandi kan nunu ke itama nyoy ko benata ko kana nunu ke itama nyoy nimbe al bidaya wa nihaya libul kathir ibul kathir ka wa tarikh kitab bi al bidaya wa nihaya abi ko no bo ibul kathir ra ko sa ahmad bin hanbal kan kuma in koray jumeyi وكو قال البيهقي كو يحتمل أن يكون كره له صحبتهم إسحاق نوي أحمد بن حنبل يعني مين في كافوني محاسبين أنا كسو أكافا إن أقوى ما بو ننو بسر علي وبانو بجيلا نو بنا تاوتا كانو كي إيتا منغني بو بيهقي كو كافسة كي ayuka tama nyonya kone isaka ye parce que kadaka al haris hada ni parce que ni harisuni har na yasuru zahidu mi ilmul kalam donc ilmul kalami no yi mantiq kuma don akme 1400 uma bo odu mandi ahmad ibn hanbali ilmul kalam ufanay adama do mi ilmul kalam o tasirin kumandi ahmad ibn hanbali o kama ako akara mo ngon ke utama ngoni walima bayaqo ko walima aya konya akuke atama ngoni pasige nunube tasira minka aywa zu ka zuhudi be degre mina donc ishaqa sekuke o ka zuhudi be degre mina donc aw ishaqa itsekoke donc bayhaqi ko ale ko nga famu yala ahmad ibn hanbal ayo mo nga tamu nya ko ni ishaqa ka daudika ka fo mo jugudo tere ka fu be tasira mi nga tasira jugudo tere na mais qultu mais ibn kasir refana ya ka hakil nafo ay bayhaqi ko kuma fo me o ko fe ay refara ka hakil nafo ako inma kariha dhalika لأن في كلامه من التقشف وشدة السلوك التي لم يرد بها الشرع ابن كثير كو احمد بن حنبل يكون يكداك بس كو كماني بو اتمنو دانغا زهدو منا تم دانغا با كو تقشف يبي ربل جين نيما بلجلنا زهدو منا سيدغرو دوما ما دو بي كو زهدو منا سيدغرو دوما فنيمانتي دو دومنيمانتي كي كانيم فيني bako ko takashuf ko parce que alayo o famu mo ko ngal halala bo odu sharia ma o nyini anfe har na ya soro a korte ni ka ke ki haramun ke lay o ayote ka mi sabu ki yorma jenya alala ay avec sabu ki jeni ay la na mi surunya alala ko ni ati yorma jenya alala ni haramu make ala mais sharia ko ni ma o nyina fe kafi ka diga ko jela complètement ni haiyan bo sharia ma o nyini an fe kadaka ala kira yere o de gira ana ya fam ala kira souvent akme to kan nema ko doke o tayra ka fo ki ay wajiye kanu ibe jiya fe kateme la haraka na'am bo wodi kama
Abu Zar'at ar-Razi alekele ka al-Harisi al-Muhasibi ka kitabu doye kitabu ntoy ar-Riaya ubi kuma duskun ka baram mismar ali zuhudu bo Abu Zar'at ar-Razi ale ayeni kuma min men kona sira degré ma atebana danka ale ka famu yala ako hada bid'a to kone bid'a di zuhudu manga sen degré ma ثم قال للرجل الذي جاء بالكتاب وقف تشبنا الكتاب كان يرالا اكو كان عليك بما كان عليه مالك والثوري والاوزاعي والليث ودع عنك هذا فانه بدعه من باب البدايه والنهايه كنا ابن كثير بك الله قال ما من كتابين انا اكو ثاني كتابين اللي من كتابين كتانا محاسبي كتابين ودي الامام مالك يمين فوق الامام مالك من منك هذا سفيان الثوري من منك الأوزاعي منه ليس منه ولك من منك أكما اللي وتاسرتا ولك مسير على ني وبانا ولو جيلا ما سنين دغري ما كيرب جين نوا بلا جلنا أي أما سوف نما ولما سئل عن الحارث المحاسبي وكلك أن ينغا تغني حارث محاسبين أناك كتابه أكو إياك وهذه الكتب هذه كتب بدع وضلالات أيوة أكو نكتابو ابن توي ني بدع كتابو دي ني فلبانتيا كتابو دي أكو هل بلا أن مالكا والثوري والأوزاعي صنفوا في الخطرات والوساوس ما أسرع الناس إلى البدع أكو يلي دي لك المام مالكا كتابو دي ومين كمان نفهم ودسكونا بارا أو مسمعون كم إذا لك علم ثوري كتابو دوي إذا لك أوزاعي كتابو دوي ني أو نانو ولا ولا أكو أي أكو مغو كتلي كرو بدالا ما عليه فنا كني ما ينكجري دوني كتب بدع وضلالات وكجري دوني نعم محل الشاهد كوني مني ka kuma duskunka ko misamanka ma dama ni be ka fen fo ni galonde bo fana tiga ke bid'u dalalay ibe ka mi fo duskunka kola c'est réalité ibe ka mi fo duskunka kola nasro galonde bo o fana tiga ke bid'atu dalala ka mina sika bla o kono na mais mahalu shadi ko ni minye فمن دو دنبو ينيون سو على المحاسبين يغنوا ولغا فاميلا دسكوم إصلاح القلب هو الأهم إصلاح القلب هو الأهم نو نيانا كو بلا جلي نيانا وكما كما تفصيل لنو دينا فقه مسألة ولا كيكمنا كما تفصيل لنو كما ولا لندو توحيد كتابه لا تقومنا يا فهم أكمل لو فنا يا فهم بسكون فنا كوك ما كان ولا فنا لا أفنا كان سبب كتفصيله إنافو كتا دون تو سبب لا تقومنا كولا تقومنا يا بو محاسبي أني تصوفه ولو ترى وتسرى دفع ولو ترى وتسرى دفع نني على جه تسرى جوده بس إني أجت منه واتي بلاد جنا كيش بيرو محاسبي بني كواتي منو يا سرو دسكون شينا دي دسكون شينا ولا في كتر إصلاحهما دسكون شينا بكم إني أجت منه مثلا توحيد فلان بقول شو كمنا توحيد كتابه كمانجاون توحيد كتابه كمانجاون bo nim don ma fen fe fleniye nunu shima kitabu la fi tawhid ka fo yu kitabu la khassatan fi tawhid bo harna be no amanja wa idha sura kuma wayre fana manja me an ga tawhid kitabu be ci ko dibi bo do haga muhasibun no fana ka wati mo me la finila duskun chena je kanu kilunu ka bela jile magosa bolu fana ye mina daruri fo dusukunde kanya folo no nyana wati na ko belaje de menya o du blala
mo kama anko ka fo kitabu nyuna nyono ko bid'atu dalalatu do o fana ka giri doni ma dama ni fenko ni ba ko mi chiye aywa galon kuma ti akono bid'atu dalala atika bla o binan kono na'am khulasa ko ni mi mas'alatun mukhtalafun fiha doko bid'a do doko bid'ate ittaka fo ni kirena belaje ka kuma galoy ittaka fo ko ni le kadine walma ne ka karamoye ne bata o ta sirafe walma ne ka famu yala ni de haka kan ibeta me ka fo karta ta ngaloy itse ko foya itse ka fo ni kile na shima kita ngaloy na misali bo sisan nunu de kunye misali folofla o ye tawhidu ye misali kele oye hadisan doni babuye misali kele oye duskun doni babuye ato bela jileni fiqhu mas'ala di misali muga bisaba anifla to bela jile fiqhu mas'ala di al mas'alatu al khamisatu misali duruna at-talaffuz bi niyyati fi salati oye ka ngania fo idala silla ka ngania fo idala silitenya ngania ko ina ko bara shitenya ngania ko parce que ala kira ko innamal a'mal binniyat baro be ngania di bulo wori kama batu ni ba ke ngania nyindo bo don ba bele jile bena ka ngania place duskunde ngania be ken duskunde parce que ngania te do reka dison ta baran keli kama bo mesisa ka ngania ko idala مثلا نبي فك سيري فانا سيري كافو اصلي فرض الظهر كفو يدلا يبا سيري دسكونا ميبا فو يدا فنالا يلو بيچودي ابو حنيفه اني الامام الشافعي ولوكو اكاي ولوكو مستحبودو ngania wajibi mekafi dala ko mustahabudo bo al hanabila ahmad bin hanbal bo olu fana olu ñu ko fo ñala amar bun hambali ka kuma do la ko bayra ka fo akay me aka kuma do fana be bayra ka fo aywa ak ngani ma nga fo dala har na ya suro mu'minu be ahmad bun hambali ka mazhabilo do be tashaddud ken masala ina kosobe ka fo ngani ma nga fo dala o babla minando kono kasra masi kasro uka masdar kitabu do be o bayra ka fo ngania foli dala kay bo me inda li malikiya ka fo ko ngania fo dala ko kanendo bo an fe o mangri ngania kana fo dala o de ka gir katamaka inda li malikiya al-imam maliki tara o defe ibn taymiyah rahimahullah alayku at-talaffuz bi niyyati naqsun fil aqli والدين alako kan ngania fo idala ya fam kon nagasil do kabe hakli nagasil de gira ani dina abara ka fi hakli nagasil do ika dina nagasil do amma fi dini akome dina kon na fali ana bid'a mun la nagasil do dina la parce que bayra ka ko bid'a do naqsun fil aqli parce que bayra ka fo siga bi ila et hakilite magafa fiu fika ngana ko idabarala ko bayra ka ko I hakili do waswasa bi la kwa bayra ka ko hakili na asidelo aka kuma la yino me kon na asilo dinara fasi bid'atu ma bid'a de dinara o ina asili de kuma ibn taymiya aleko bid'atu ani don bado nimbe al fatawa al kubra ibn taymiya ka fatawa minumbe uya ka fatawa faranoga al fatawa al kubra nimbe ko kan ngani ya koy dala ala mina sili fana sili ala mina lazara sili alako bid'a me ina fanya ko sa al imam shafi'i ko mustahabu akanundo abu hanifa ta ko mustahabu manun don ba jowa ko jongo awa jonga ko men galoy
ningo bid'a do ningo bid'ate akoro yodi ningo bid'ate ibon Taymiya ta ko bid'a do iba fo jonde ka kuma ngaloy o ti saka fo ibe saka fo de dore ka daluka dore ka kuma ka girka me doka men shite ngaloy amba Allah subhanahu wa ta'ala dili alaka ambe sawama misali worona al-jahru bil basmalati fi salati ka bismillahir rahmanir rahim ka bangi sella ka fo ka bangi fuqaha yi non fo nya bismillahir rahim bangi da ani tuguni ka ko bangi ne bismillahir rahim yara fara kalani yala be kalawa o be ati kala o ya da matai minun ka be kala be bangi wa te bangi wa fana adamatai ya fam do ya ira kafo akalani wajibi ka bangi o sunnai do ya ira kafo bismillahir rahmanir rahim ka kala alhamdulillah sorana wajibi do nima kala ndo ka silicena ni ba kala fana sunna do ka bange ina fo oye al imam ash-shafi'i ka tasirai bismillahir rahmanir rahim kala ni wajibi parce que alika tasira la alhamdu soran dodo kuma ni ma kala ka silicena ni ba kala fana ba bange bon do ya era ka fo ko a konendo ina fo al imam maliki ga madhhabi mashhuru oye ka fo bismillahir rahmanir rahim ka kala alhamdu soran fe a konindo oye maliki kam madhabi mashhuri mais mu'tamadu minye a konindo yeden na ya suriba kala ko alhamdu soran do mais na ya suriba kala khurujan min al khilaf abbe ka kala comme do ko aywa akala ni wajibi do ko wajibite ma pour que khurujan min al khilaf pour que ika bosso soli kono okuma ni ibe ka kala wodi koso kuma adagalelo yaay bo ore kama ewa malikiya fanchama bi akala wodi koso khuruja min al khilaf al hanabila ulufana ko wajibi do ahmad ibn hanbal kam madhhabi ko wajibi do ina fo shafi'iyya ko wajibi do chukumna mais Ahmad ibn Hanbal kam madhab la kanga gundude iba fu daji koro kalame gundo yoro mina wa kalame bangi yoro mina ibe bismillahir rahmanir rahim fo idaji koro kasoro ka alhamdulillah kalam bangi nasro kalame bangi yoro mina ibe alhamdulillah soran fo idaji ibe bismillahir rahmanir rahim fo idaji koro kasoro ka kalam bangi bon oye Ahmad ibn Hanbal ga tasirai bo Abu Hanifa ka mazhabi alefi akalani mustahabu ye ka gundo fana o fana mustahabu ye bismillahir rahim kalani mustahabu do wajibi de ka gundo fana o mustahabu ye bon yen kuma mbela jelen ta kala je sosoli sabu beke femiye oye hadisa minun nana ala hadisa minun nana ala kiraka alhamdulillah soran kalan cogo la sella hadisa ye fora ɲɔgɔn kɔ minnu b'a gundo ina fɔ abdullah ibn mughafal rahimahullah ale ko sami'ani abi wa ana aqra bismillahir rahmanir rahim ko ale kale to ka awa seli ale faye akalan kam ya be ka bismillahir rahim kala alhamdulillah soran no fe فقال أي بني محدث أكوني كفردي بمعنى بدعة ألفا قال ما كوني بدعة دي نسل على كراكو نسل أبو بكر كو نسل عثمان كو ما شيم من بسم الله كلامها باني كم ما شيم ما دلك سلم شيم في نوي بسم الله كلامها باني ما يفلك بدعة دي على إبراهيم النخعي رحمه الله عليكو جهر الإمام
بسم الله الرحمن الرحيم بدعة رواه ابن أبي شيبة أبي فنا سير أعلام النبلاء أبو فنا كنا كو المامي بسم الله الرحمن الرحيم فوق بانجي نبي الحمد سوران كلا كو بدعة. وقال وكيع بن الجراح رحمه الله الجهر بالبسملة بدعة سير أعلام النبلاء عليه فنا كو بسم الله الرحمن الرحيم كلا بانجي كو بدعة ma minun ko abe kalanga gundo ninun tara utasira refe woluko ka bangi ko bid'atu bo minu fana tara li bangi ka fo bismillahir rahmanir rahim kalan abe kalanga bangi olu fana ka dandu hadith Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ale fana ko Muawiya ka to khalifa yala anana Madina asellani mogoyi khalifa di beke almami bo asella ni mogoye bo seli kalan kumbe bangi amma bismillahir rahmanir rahim kala waye kabari fi durate mana alhamdulillahi rabbil alamin amma bismillahir rahmanir rahim kala bo ni be ta katara kumir kumina ma iba fa allah akbar ni be wuli ba fa allah akbar amulu fanake kuma mina na kala sella muhajiruna no ye magan kawye ani madina kaw magan kaw ni madina kaw misir falen wula ko Muawiya naqasta salata yedo bosillare yesilnasi abe riwaya dara ko asarakta salata am nasita yesilin shune de wa wal ma'ina nadi ayna bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahim bemi mun ko sma bismillahir rahmanir rahim fo alhamdu suran kalala wa ayna takbiru idha khafadta wa rafa'ta ni billah allah akbar ni walla allah akbar munay mo fo ma rawi ko depuis au borala Muawiya ayo francis kensa nabe kalon kala na bisilo seleke abe bismillahir rahmanir rahim kala alhamdulillah soran fe ka bange ina fa be kabari ni ke yoro ko fole no fanala kuma mas'ala min do a fere lendo doni ni mo mi be fe ka wala ibe fi ko kitabu laje minu be kuma ni masala ga bismillahir rahim ko alhamdulillah sorana mahalu shahidi jumeye donna do ya ira ka fo bismillahir rahim kalanga bangi bid'atu do ya ka fo ka kalanga bangi bid'atu bo do ko ka kalanga bangi mustahabu do ko ka kalanga bangi mustahabu do bal do ere ko sunna do ina fa al-imam Shafi'i ale ko ka kalanga bangi sunna do bo madina ko fana fle kam min kenye o bayra ka fo akana kalanga bangi de yoro men ali kalambe banga kana kalanga bangi de me do ko bida o ko ma fo joni tay chie yano joni tay ngalo o bela jile don bawde senkele do ba fo bida do senkele do ba fo aywa e bid'ate ban ni ngi misali wornay min kumbe ambulu koro man bi Allah subhanahu wa ta'ala dedi ala kamme sawbama ala kan kisi bid'a juguma ala kan kisi bid'a be dankar dinala ala kan yorma jinyala ala kan ga dinanya ya rabbi ala kan ga dinanya ala kan be sababa mani mayra ka fo bid'a ta'rifu la aw wisaka ñu konsoro aw chogo dola mini aw sira kenaka ni bid'a ni be bid'a abi ñom lay na sira kenaka don bo be ñom lay ko kele do ba fo bid'ate do ba fo bid'atu mais mesegi minga toujours nin dolma nunu ka fo nyonya fenkelen ko na do ba ko bid'a do ba ko bid'ate ule mi ko kan la zura mi de amma ke jugu ya sabu ye uni nyoko che amma ke aywa nyoko konie uni nyoko che o ma nyoko nene akoso o ma shindi chi akoso
uma foike mime dangari adabadiya la mime dangari dina la akoso ma an fana ka olu ka tasirata nan ko kame salafu salih no ka tasira de ko kuma ni ye olu ka tasira ye bid'a ko la masal pasi bid'a fasu ka cha bid'a do be o be dankar dina la tahdimu din o be dina bambi o be bid'a juwe bid'a do be o te dankar dina la bal a do yere be dina yere de mere o misali chama bambe am misali chama mena kofe bid'a do mi abe dina deme abe dina sinzi o bid'a chama bu misalu bera kuma bid'a ko kana ke sabuye ka juya ewa shingi tike do an ka balma yawla ni modi yirana ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili ala kambe sawbamba nebe ka kodo ke ni e ko bid'a ki bandala koso yere be ka ngon tanke ni ne tay mafsa ya e tay ni ambe ke kili ye shingi tike min kama ka balima cien min kama ko e bid'a ile ka le tay ngona tanke nin dai mafsa ya tay ni abekele ma afseka ke bid'a ko te ko awa ma wasika profiter ka ko do ke ko do kama ala kambe sabama nango no kambe salafu salano re ko kuma an ku ka tasira ta fembela jelena an ga la dota ka doto ma ambe bitablano ni Allah sona wala lallatay ambe temeni misal nto ya kachadoni ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.